watu wanatutazama hapa, they have that interest, maybe they are younger, ama maybe mtu hata ni amesonga lakini angependa kujua about the violin industry. Yeah, so let's say an example, if you have a talent, like don't hide your talent from others. Your talent can take you far. It's like when I was starting the violin, I didn't think that I'll go this far, but then here I am. Yeah. Wow. Such nice words. Asante sana. Kuna watu ungependa kusalimia, watu ungependa kusema salute you big. Dad, mom, sis na bro, yeah, nawasalimia, and thanks for the support. Yeah. And also my music teacher, it's Teacher Muturi. Yeah. Ati teacher nani? Teacher Muturi. Hey. Yeah. Muturi. Ni Muturi. Yeah, Muturi. Oh, ni aturaga. Asante sana. Thank you so much, Barak. Yeah. Before uendelee utuambie ni gani utatufungia nazo, mwiroreri wakwa ngagikiona mathaa maitu ni gukundera maragikundera biu, na nie ndina gikeno ni mwakiona Friday Fiesta, maundu maria tugikoragwo namo. Ni twakiambiririe kana twakiambiriria na ageni Pastor Kenoru, mundu gwitwo wa Joy. Riu nyingi twakirikiriria na mwanake gwitwo Kamau agituonia ati taranda yaku no gigutware handu igukinyukithia makinya, na ni atuhe ciugo cia bata muno makiria, na ngakihoka he kaundu wa gifuata no iguthie na mbere na gutuinira. Ona DJ Giant no wakiririkana ni atuhinguriire na rwimbo na akiria guku studio, kogo no tugithie na mbere kwijibama ni tondu ni Friday Fiesta tukihomuka na nie wanyu, na ni ngunda gukuririkania uhoro wa mucere ni tondu itanehera haha tamakano ngugikorwo ngituga mundu umwe ucio umwe uria wikorwo akitokeria kiuria kiria ngwikorwo ngikumenyithia no kwa mbere diary ni kiuria kiriku na hihi ni uhoro riku uyu ndiragikumenyithia. Mwiroreri wakwa turaririria uhoro wa Jamii Pishori Rice. Just imagine, na ihinda riria thiguku ni urakimenya Jamii Pishori Rice niguo mucere uria wihotanire no uria hihi urutaga mucere mwega wina mutarariko ni na sama mwega, na mucere uyu ri tamakadu nyitanaga ateta ngima uyu rekanagia kamwe, na riria urarugira family yaku mucere kuma kana hihi ni pilau kana ni wa gutherukio kana hihi ni fry, ugakimenya Jamii Pishori Rice ndungiguconora ona hanini, na uyu ni mucere ukuritio na ugaikoro ukihitukio ni murimi wa kuria uguo Mwea, na uguo ni fresh na top quality, na ugakimenya atiri riu nigio ugikoro ugikenera mabura maya mathiguku nigetha ugagikorwo ukimenya Jamii Pishori Rice ni makuhete offer, na ni offer njega tathikiriria. Riria ukwenda kugura kilo imwe ri ukugura na ciringi 250, hau mbere turaguraga ki 350, kana ni kilo 2 ciringi 490, hau gabere cirari 590. Wakenda kugura kilo 5, just imagine ni ciringi 999, hau gabere ni 1,000 hua na 500. Na ungithie supermarket oyo there Naivas ni ugugikorwo ukihotanira kana ukionera mucere uyu wa Jamii Pishori Rice, na nyingi ukikienda guikorwo wina stock kana hihi guikorwo wina mucere no uhurire Alex wa Jamii Pishori Rice kugerera namba yake ya thimu niyo ya 0700081115. Jamii Pishori Rice, where quality begins. Na kiuria giakwa kiria ndiragikuria nigetha kana kiria ndatinda ngikuria nigetha wihotanire, ndirakuria kiuria kihuthu, ni supermarket iriku ungiona mucere wa Jamii Mwea Pishori Rice ni supermarket iriku. Jokera kana jokeria aja kana ndumira aja yaku kuri namba ya WhatsApp ya 0791 084 724, na ni ugikorwo ukihotanira gift hamper yaku. Riu mwiroreri wakwa woi njetikiria thome andu aya nigetha ni mwagikorwo mukinjariria. Ni ndona mundu gwitwo Gitau wa Muruka, ni ndagikorwo ngiona mundu gwitwo Lucy Wanjiko Njoroge wi Kingero, ugakinjira ngugeithirie mundu gwitwo Winnie Wanjiru na John Jega, na mundu gwitwo Maureen Wanjiru na James Ngugi ati mwi mutambo-ini muno. Waciro wake andu ni ngatho, ni ndagikiona wi mutambo-ini na ni wagitwarana na ithuĩ kuma mwena wa Karura. Ni ndakiona mundu
mundu gwitwo JM Mugambi, asante sana. Ona mundu gwitwo Naomi Wambui, o hamwe na mundu gwitwo Lawrence kuma mwena wa Kiambu. Icio ni ndumiriri iria ndagikorwo ngihota guthoma no ni undu wa mahinda. Ni mwiroreri wakwa ri nie ngugikorwo ngikira gaturumo hau ni tondu ni turagithie mambura ma thiguku, koguo ngukimwendithĩria Christmas njega, kurugia mwaka kwega, ni tondu tugacemania tabarĩra ĩngĩ ya hũmuka mwaka mwerũ. Ngai atukinyaniria turore maundu agikorwo ni gutwarithia ngari na maundu mangĩ maingĩ tugikorwo tukirora. Munjitaga wa ngari wa Njenga na ni ndakena mugie na hwaini mwega. Tukirikiririe na mundu gwitwo Barak Kamau agitwire rĩrĩ rĩku kana hihi ambĩrĩrie gũtũinĩra rũrĩa angĩenda gũgikorwo agĩtũhingira show naruo. Twende kazi. Yeah,